Chamkei tupchosiek kyuk en Yahshua Messiah. Ingesoman sirutik kou en parwet nekisirchi tupchenyon Paulo, tuyet nekimiten Efeso, en Efeso kurketab 4 koitetab 4 kenyoru ng'olyot nemwoe kole agenge borto ak agenge tamirmiriet kou ye kikekurok en komong'unet agenge nebo kurseng'wong. Mesia agenge, kayanet agenge, kabasanet agenge. Elohim agenge ne kwandab tugul, nebo tugul, akoyomu tugul, akomi en tugul. En barwaniton chekitupche kesirchin tupchenyon Paulo, tupchosiek chemi Kolosai kotou kele ken msimamo nekibo ot Paulo kokingen kole kayanet nekimokyin tupchosiek sikonyor sobondo nebo koikeny nenyone ko kotinye kayanet agenge. En konetutik chechang che ayome abor konamgei ak konetutik chebo iman chemiten en sirutik komiten tupchosiek chekere konetutik chuton kowon kirindaetab gei. Konetutik chuton ko yomet neayome abor imanda nekiranai. En nabas neuni chekitupche asome keker ng'olyon konamgei ak yekerto tupchosiek alake Pasaka ak igorto nebo makatinik chemokinde mermeret. En kandamet ko ki Pasaka ko betutab 14, igorto nebo makatinik chemokinde mermeret ko inome betut nebo 15. Ngecheken en history nebo lagokab Israel ko kingoba Israel emetab Babylon ko kinyokoyomo Pasaka igorto nebo makatinik chemokinde mermeret koik agenge. Noton inicheken en bitetab Israel nekitok icheket kwome Pasaka en betut nebo 15 kemout no kikinome Yahshua ko mamach Yahudi kochut elekuren purgatory amun kimoche icheket sikor kwam Pasaka, lakini Yahshua ak alamalenyin ko kiakwam Pasaka en kemout nekikakosirto. Yonito kora ko kikokon shida en konesosiek netupchosiek alak kwome Pasaka en betutab 15 ko non ko en bitetab Yahudi. Ose koyai Yahudi kounoton ko amun kiesio Yahshua koyach kekerchi sang. Sorunenywan kotou komiten ta, lakini kakiyotien noton bororiosiek ko Israelik ko konye nyonunetab Yahshua Messiah nebo oeng. Kainenyun ko Kirui Andrew. En ng'alalet chekitupche asome abor yekerto tupchosiek chekirindoi ng'atutik alak Pasaka ak igorto nebo makatinik chemokinde mermeret. Tupchosiek chong'ololen ko tupchosiek cheyoni kole sikenyor sobondab koikeny ko yekiribe ng'atutik chebo Yahweh Elohim ak ketinye kayanetab Yahshua Messiah. Ko en tupchosiek cheyoni kole kiribe ng'atutik ko mi ng'atutik chelelen kingonyo Yahshua kewasta. Kobaten iboru sirutik kole mi ng'atutik chekinyo Yahshua konyokosulda. En nabasini asome en kobikiretab gei aboisien ng'alalet neking'alal tupchenyon Jonathan Bett ak Bishop netekisot Bishop Andrew Kimeto nebo Church of the Living Elohim. En ng'alalet nebo Bishop ko kergei ak ng'alalet nebo tupchosiek chechang kora chekirindoi betusiek chebo igorwek kou tupchosiek chebo Mount Zion Seventh-day Church of God, the New Jerusalem Seventh-day Church of God ak Church of God Seventh-day kou Salem, Idau, Denver ak kurubisiek choniton. En ng'alalani ko kiteben tupchenyon Jonathan Bett Bishop Kimeto ngoribe icheket betusiekab igorwek. Kanisa nebo The Living oyoe igorwek ak igorto nemi ko agenge. En igorwek chekiribonu lagokab Israel ko kiribonu igorwek chekinayak. Ko ki igortab Pasaka ko kineta nambwa noton. Kebwa igortab Pentecost. Igortab Pentecost. Tun igortab Keriosiek. Ko kiribonu lagokab Israel. Konamgei ak tebutiet nekateb Ndugu Jonathan Bett koteben Bishop igorwek chekinayak chekiribe lagokab Israel komwa kole netai ko igorto nebo Pasaka, nebo oeng ko Pentecost, nebo somok ko Keriosiek. Ngecheken konetishoni ko kibunu Edward Macharia Karuita ak kurubisiek chon lelen kiribe igorwek somok. Lakini necheken en kominginetab gei ko momi sirutik chekilelen igorwek chu ko chekinayak ko manayak yu. Kobaten kisoman tupchosiek
ngoliot nemi kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgat 16 koitab 16 nemwoe kole kobwa murenik taitab Elohim konyil 3 en kenyit. Koi tupchosiek kole mwoyon kole igorwek chemi kota ko 3. Kobaten en konetisiet age kokioboru ole igorwek cheng'ololen yoniton ko igorwek chekikinde baka hekalut nekimi Jerusalem kuren Ingereza pilgrimage feast, lakini moiboru yon kele igorwek chemi ko 3. Ko kitinye maana. Ko kingoit lagokab Israel Kanaan kewal maana. Igortab Pasaka kingemondoi en emetab Misri. Kemwochi lagokab Israel kelenji mundoromondoi kemouni. Passover ko isirte. Sirtoet no nemi korotik ko konem tine mami korotik inemu taita ak igis. Ya. Koik Passover. So kongomondoi bichote koibote igorto nekikuren Passover. Yani kokisirtoen konywan ak kebar chito in the next room. Kongomi kemo konam banda bichuba. Inikasen konetisioni ko lagokab Israel kokimanda en kemout nekibo Pasaka. Sirutik ko moinete kou noniton. En ainetab Red Sea. So norube ka kitab Misri en koi ko mangine tesetai en ko en so ko amise en ko lani karomar kot ak koroti. Konyo kwendi marakat kona kole nenyone ko kone mami ki kochut ak kocheru taita kokis. Koik Passover. Koik igorto noton netai. Ko kingakomanda komi Arabia konam kotestai kila kenyit Passover nikinye. Ko meko maana kosirtoetab Malakaya. Ko walak maana en bitet Arabia. Kemwaita kele Passover nikinye obwote kemoo nekimong'u en emetab Misri. Inetitoi tupchosiek ko aroru kotok kele kimondoi lagokab Israel kingakwam Pasaka en kemout nekibo Pasaka. Ko kikibo kemwoe Israel kany kele yon obwote Pasaka obwote betut nekiomong'unen en emetab Misri. Kobaten any sirutik ko msimamo kou noniton. Niton ko musmuset nekakimusmus igorto nebo makatinik chemokinde mermerek ak Pasaka. Ingekas ng'alalda bishop kotok kokuitos kole Pasaka kibwoten sirtoet nekisirtoen malaikab korikab Israelik yekingobore toiwek chebo Misri. Kobaten konyo kong'alal kora bishop koululyo anyun ak betut nekimondoi Israelik. Ngunon remembrance. So konam koik history. Ingoit kenyinoto tarikit nekimondoi bichu kemo ko ngiome ko meaning ko kabwatetab kemou nekikimong'u. Tos Pasaka ko kiyoe betut ainon ako ne nekiyayak en betunoton ako tos kibwoten ne ngeyoe Pasaka. Nebo oeng ko igorto nebo makatinik chemokinde mermerek netogu komoingen tupchosiechu ko kibwoten ne. Ingesomanen kitabutab atebetab Lawi urgetab 23 neosome bishop sikoker kong'olole igorwek tugul chekaking'at Israel. Ako makisir cheechen la chekitok ak chemotok kikisir tugul ako ng'ete igorto ingo kosipto keit ingo kong'et ingo kosipto koit ingo. Amun tuguchuton ko urwet neiboru tuguk chekikoyaak ak tuguk kora che kotomo koyayak. En ang'wan komwoe kole chu igorwekab kamuktoindet che king'at kayumosikab gei chetobonotin cheomwoitoi en betusiekwak chekiking'at. En betutab 14 nebo arawet nebo tai en koskolen ko Paska nebo kamuktoindet. Pasaka ko en kemoutab betutab 14. Ng'oliot netai. Egu igorto nebo makatinik chemokinde mermerek en kamuktoindet en betut nebo 15 nebo arawanaton. Wome makatinik chemokinde mermerek betusiek 9. En yuton chekitupche konyolu kibesyen komie. Pasaka ko betutab 14. Igorto nebo makatinik chemokinde mermerek ko en betut nebo 15 ako kibwote igoroton akoi betutab 21. Tupchosiek nguno ko kikowasta igorto nebo makatinik chemokinde mermerek ak yeityo koib igoriton konyo kole Pasaka. Ingeker en kitabutab Komong'u 12 kekose akobo taunetab Pasaka.
Kikose akobo ng'atet neking'at lagokab Israel konam arwet nelikwop yeityo kotaban akoi betut nebo 14 sikoeny anyun biikab Israel en koskoleng'utab betuniton. En koitetab 12 komwoe amune nebo Paska kole amun en kemounoton abunoti kwenutab Misri ak abar kiborotok tugul en emoniton chebo biik ak chebo tiong'ik ak arwokyi komuktoik tugul chebo Misri ak kole Yahweh Elohim. Ko Pasaka ko maana nenyin ko sirtoet nekikisirtoen korikab Israelik yekingeborote Misri. En 13 komwa kole iku anyun korotik choton koilen tugatugik kaborunet en okwek en korikwok ole omi yeoker korotik osirtoenok ak moityinok koroito anyun kong'emak yeobore emetab Misri. Ko inikas yekang'alal Bishop kounoniton. Pasaka ko Passover kesirtoen korikab lagokab Israel yekibore Misri. Ko kemounoton komamanda lagokab Israel. Asome Bishop ak tupchosiek kora cheibwoti kole kimanda lagokab Israel en kemoutab Pasaka kotakogeny en sirutik. En komong'u yuton 12 koitab 22 kwororu komie. Mwoe kole onam ratutietab ketik chekikuren usop ak koroi korotik chemi tabet ak koisen korotik choton ratutietab tugatuk ak tugatukik twan amat komanda chi sang agoi koech. Amune? Amun nyo kosirto komuktoindet kowendi kobore toiwekab Misri yeker korotik en ratutietab tugatuk ak en tugatukik twan en korikwok kosirto inendet en kurganaton amachomchin ng'emindet komong konyo kobarak. En 12 kokamwa komie ine kole kemout nekibo Pasaka komakimokyin lagokab Israel komanda sang. Ng'olionoton kora kotinye maana en echek chekiyan korotikab Yahshua Messiah komonyolu komanda chi sang en korotik chebo Yahshua. Kot komanda sang koyeit ng'emindet yekinyokeng'eme ng'wonduni kebore kou meng'ik chebo ng'wonduni chekikirokendoen Misri. Ingeker en kitabutab koitosiek 33 koitab 3 kenyoru ng'oliot mwoe kole kiba anyun kong'eten Rameses en arawet nebo tai betutab 15 kimanda biikab Israel en betut ne kisibi Pasaka en eutab kimnotet kokeroti Misrik tugul. Osome tupchosiek sikobit ogen yuton. Lagokab Israel kokimanda en Misri en kemout nekisibu kemout nekibo Pasaka. Mamanda en kemoi en betutab 14. Komong'u yuton 12 kokikisir Pasaka ak igorto nebo makatinik chemokinde mermerek kouon kit agenge. Yekinyo kendoen kobesiet nemiyeten en ng'alechuton ko yeikas akobo kemout nekikisirtoen Israel yekingebore Misri kong'ololen yoton Pasaka. Ko inikas en yuton yeking'ololen mandaet nemondoo lagokab Israel en Misri kong'ololen igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Nekimuch kekuren en oldake kora igorto nebo makatinik chemokinde mermerek komuch kele igorto nebo Paska. Konyumnyum kole chito o Pasaka neking'ololen. Imuch kiarorunen ng'alek cheu chuton kotunisiet ak igorto nebo kotunisiet. Ngunon kingokakebar toiwek en Misri chebo Misrik ko kile kabaraon komanda bichu komanda Israel en kemout nebo betutab 15 konyokekang'et ichek koyai igorto kobwaten kora akobo kemouni kokichundo icheket en emetab Misri. Kou en komong'u 12 koitab 26 kenyoru ng'alek chemwoe kole yetun tebenak lagokwok kole bo nee igoriton. Igorto ainon neng'ololen yon? Igorto nebo makatinik chemokinde mermerek cheinome betutab 15 akoi betutab 21. Ko yetem lagok kelenjin ne? Olenjin ano ichek tiseyuot nebo Pasaka kowek betutab 14 ne kikonyiten komuktoindet nekisirtoen korikab biikab Israel akosor en Misrik yekingobore Misri ak kinguruso biik kolos Yahweh. Kit kora nekinoen kele mamanda lagokab Israel en kemout
ame Pasca ko ngalyono ne Mr. somok lo mwa kole kikochi komuktoindet Misri kocham Yahudi ak kikochi kiy age tugul nekisom amun noton ko kinyaban anyun Yahudi tugukab Misri kikiam Pasca ak koron anyun ko kikiyaak ng'olyondoniton kokochi komuktoindet Misri kocham Israelik ak kokochi tuguk chekisom icheket ko en kemoi nekibo 15 yekinome igorto nebo makatinik chemokinde menemenek komanda lookab Israel. Ng'olyondoni mi sosom ak tisab ko kergei ak ng'olyondo komi koitosiek sosom ak somok koitab somok kamwa kole kiba anyun biikab Israel kong'eten Rameses akoi Sukkot kinekit murenik 600,000 chekibendi en kelyek komokirto kwonyik ak look. Yuton ko en kemoutab betutab 15. En 11 kenyoru ng'olyot nemwoe kole kingobata kenyisiek choton 430 komanda en betunoton lugosiek tugul chebo komuktoindet en emetab Misri. Nyumnyum komoikuyo chito iton kemouniton, kemouni ko 15. En 12 komwa kole kemouniton kirib komuktoindet ak kosor biikab Israel ko kemout nekonyolu kibwaten komuktoindet amun kiimut ichek komong en emetab Misri. Niton ko kemoutab komuktoindet neibwoti biikab Israel tugul en ibinwekywak tugul. Nyumnyum kole kobwat tupchet kole ng'ololen yoniton kemout nebo Pasaka kobaten yoche ikuye ile kemout neng'ololen yu ko kemout nekimondoo lookab Israel en emetab Misri. Noton ko kemout nebo betutab 15 ne king'at Israel any koyai igorto en betuniton sikobwaten kit nekiyayak en kemout nebo 14 yaking'at ichek en 22 barak yuton kelenji mat komanda chi sang akoi koech. Ko en bokindo chekitupche ko Pasaka ko betutab 14 yekibwoten betut nekisirtoen malaikayat korikab Israelik chekibore Misri. Ko Israelik kokile mat komong sang en kemounoton. En kemout nekisibu ko kikimang'ista Israelik en emetab Misri. Yoton keng'at ichek any koyai igorto nekikuren igorto nebo makatinik chemokinde menemenek ne en oldo age nyenyoru kokikuren igorto nebo Pasaka. Kikobit confuse en ng'olyondoniton. Mong'u yuton kurgetab 13 kinamen 6 kenyoru ng'olyot nemwoe kole oame makatinik chemokinde menemenek en betusiek 7 akoi igortab komuktoindet betutab 7. Ng'olole yu igorto ngunon kinome betutab 15 akoi betutab 21. Kokamwat Israel kele mokiome tuguk chemi menemenek. Ak en 7 kole kiome en betusiek choton tugul 7 makatinik chemokinde menemenek amat kenyorchi chi makatinik chekikinde menemenek amat kobitunen emeng'ung komugul menemenek. En 8 kole tun anyun imwochini wering'ung en betunoton ilenji ayoe niton amun kit ne kiyaiwon komuktoindet toror ye kiamong'u en Misri. Ko ngeng'alal mong'unet ko 15, ngeng'alal sirtoet ko 14. En 9 mwoe kole ak tun iku niton koborunet en eung'ung akoi kabwatet nemi kwenutab konyekuk sikobit koteben ng'otutikab komuktoindet kuting'ung amun kiimong'wo komuktoindet komong'unen Misri en eut nekim. Igorto nebo makatinik chemokinde menemenek chekitupche ko mokibwoten mandaet nekimanda lookab Israel buch kobaten niton ko koborunet kuren Ingereza memorial nemiten en kwenutab konyekyok sikolya sikoteben ng'otutikab Yahweh kutuswekyok amun kiimong inendet lookab Israel en Misri en eut nekim ko echek any ko kiwekab bororiosiek yekiyan kayananiton ko kimong'wech inendet en Misri noton ko cholwokto akonyo kong'atech inendet kole kibwat ng'otutikyik. En nwokindo igorto nebo makatinik chemokinde menemenek neinome betut nebo 15 akoi betutab 21 ko noton ko kakuren Ingereza memorial kole sign akonyo komwa en memorial ne kingokomong Israelik en Misri
ko kit nenyolu kobendaten icheket ko ng'atutikab kamuktoindenywan. Igortab mamg'atinik chemokimene koketyini ko kit ne kabwatet en echek kele kiribe ng'atutikab Eloi. Iniker okot ketou kekonu ng'atutik 10 ko kiinamda ano? Komong'u 20 koitab agenge komwoe kole akimwa Elohim ng'alechu kole ak kamuktoindet ne kiimutun imong'unen emetab Misri en kotab otwoknotet. Kikimut Israelik en kemout nebo betutab 15 nyokomwa anyun ng'atutik 10. Ngunon kabwatet nebo igorto nebo mamg'atinik mokinemenmenek nenome betutab 15 akoi 21 kibwoten kele echek kokikekurech kimongwech en Misri kebendoten ng'atutikab kamuktoindet. Ko en ng'alalet chekitupche kotok tuguchu kele netai ko lagokab Israel ko kimondoi en Misri en betut nekisibi Pasaka. Keren yoniton kou en kitabutab koitosiek kurgetab 33 koitetab 3. Pasaka ko kibwoten memorial nebo betut nekisirtoen kamuktoindet korikab Israelik yekibore Misrik. Ko igorto nebo mamg'atinik chemokinimenmenek ne inome betutab 15 kibwoten mandaet anyun nekimanda lagokab Israel en Misri. Akonyokoik noton anyun kaborunet kele biik chekikomanda en Misri koribe ng'atutik chebo kamuktoindet. Asome kiboitinik cheiulyuldos Pasaka igorto nebo mamg'atinik chemokinimenmenek kotakoken ng'alechu. Kora ko en chito netinye tebutik konamgei ak ng'olyondoniton asome sibirchi pastor en nambaisiek chu konde yuton. Kongoi missing.